Nawugan titiang menawi wenten malih sane pacang patut jantos Enten. yening nenten-wenten bebaosan jagi kawitan titiang inggih suksema aturan titiang ring sapangarauge para panglingsir taler semeton sareng sami sane kusmayang titiang. Sadurung titiang ngelantur matur ngiring iraga sareng sami ngaturang pangastungkara majeng ring ide sangyang para mekawi dumugi ide asungwara nugraha ngenenin kerahayuan sareng sami. Adityasya parang jate atta teja Sweta pangkaja madhyaste Askaraya namaskute Palarapan antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih titiang ulan titiang dados juru baos pradana iriki. Iriki wenten meme saking Yuni. Peniki titiang mentaken inde sapangarauhe ide dane saking Kurusa wenten tetujuan napi ide dane tangkil ring pondok titiang iriki. Inggih selantur ipun galahe mangkin pacang katur ring panglingsir saking keluarga Kurusa inggih Durusan. Panglingsir salah sumetan sinamnya inggih ketujuan wakil iriki salat dimangkin bukan titiang ngeduwe anak alif sane muaste Rio Putra. Kocak ipun sampun ningkat tresna saring anak alif istri iriki sane muaste Yunisa. Bidike mawinan titiang ada panglingsir iriki mempasyarat dinas tekan panglingsir iriki lemah jenim panutuan utawi pemargi sami antar mandani anaki alif makalih masih metemu ala kiran. Oke, panglingsir sani wanita sepunika sani presiden atur titiang galah atur yang rifra mempurusi. Inggih panglingsir sane wangian titiang merasa nenten patut pacan nyogok kapitresna anake alit sane makin titiang. Lunas galah ababaos titiang jagi nenten ipun mangga iriki ring ajeng kesaksinin sareng sami. Inggih, Titiang Emanuela. Titiang meme kandung anak ali Titiang Muaste Rio Putra. Sane mangkin, Titiang lunas restu saking ibu mangda Yunisari, presiden nganggepin panak Titiang sareng panak Inggih titiang sila tiang jagi mentaken pada tiang sane ka pertama ada keneh ceningnya lakan nganten sane kaping kalih yang ada keneh ceningnya lakan nganten apa ulian cening tresna apa ulian kepaksa. Inggih panglingsir sane wangian titiang merasa nenten patut pacan nyogok kapitresna anake alit sane makin titiang. Lunas galah ababaos titiang jagi nenten ipun mangda iriki ring ajeng kesaksinin sareng sami. Inggih selanturnya titiang jagi mentaken sareng anak alit druini terus jakti tresna tekeni anak mimi. Nggih, tiang wonten kenal lakar nganten. Kenal tiang kedasaran oleh tresna. Inggih selanturnya titiang jagi mentaken sareng anak alit druini terus jakti tresna tekeni anak mimi. Inggih sampun jakti pikeunah tiang sekadi mangkin lan nika sampun jakti ulian tresna. Inggih meme mertua ingetang pabesen meme Yuni Turio patut rukun. Sama tiang pasti ingat teket meme. Inggih panglingsir taler semeton sareng sane kusmayang titiang wante jakti Rio Putra sareng Yunisari pada tresna tur sampun kabuktian iriki sareng sami ring ajeng. Upacara memade ring rahinane mangkin sampun kamargian lan sida nemun karahayuan riantu sareng kalih sampun prasida pacang nyalanang Grahasta Asrama. Rio tur Yuni sida saling asah asih asuh rikala makurenan. Inggih riantukan pebawasane sampun prasida puput titiang muncaran antuk para mesanti. Om
Santi, 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 Om.